Maybe we can start another. Evo, Konstrakta Vazda u belu. Htela sam da se obratim naciji i našim dragim susedima i da vas obavestim o jednom velikom koraku koji se desio za čovečanstvo, a to je da je Konstrakta ušla u razmatranje za nominaciju za Grammy. Predložio nas je jedan od članova žirija i u periodu od 13. do 23. oktobra ostali članovi žirija će konačno izabrati ko to sve ulazi u nominaciju. U pitanju je Best Live Performance za Incorpore Sano na Euroviziji. I ono što sam ja u stvari htjela vama da kažem, jeste da spread the word i nekako ćemo možda putem misaonog presinga uspjeti da dođemo do članova žirija preko naših rođaka iz Amerike, iz LA-a, New Yorka, Chicaga i tako dalje, ima nas dosta svuda i eventualno ući ćemo u te nominacije i dajte da vidimo taj Grammy.